laki hang pun tunang laki aki hai Edwinson Hansi alang lipan same kibang lipan si cunang iglo. Mame ho. Ini dalam tak? Oh, halagi. Alang ke nilipu dari jir pucing hon pik tengok lasi la turun lagi alang ya channel mentang sanu jir pucing hon berarti. Kadam deh kadam be karbiang lo youtuber di mana? Apa sih tapi kami kadam pasti kalau nili jir coaching on studio ahin pe. Nili men thari Edwinson Hansi, tapi non nili tum kempan bom lagi ya. Isi karbi mana karbi alun no isi tum cover video mana mitang story script kan sih mitang karbi video cover video sih kempan bom. Tapi nili tum alang na cerap don vela pulang nili terang TV alang hina director lo. Tapi nili cari bom lagi dak Don Bosco Higher Secondary College no school lo. Lapan nili kacari yang deng lagi degree si bela si curo pa lo laban so dada itu tumpan cetong lo pa dah dek kado Cerupa pik lo jir pucing hon ini cerupa pik lo ni hane. Itu tum dasan je cing hon nang podi don marli tu. Channel lamen lapen det ke nang ligodakan siwang mah lapen non kodak fisik lemik ba mah puta duma tidi. Lah ya kami youtuber tu tumta son gaprek duma tidi. Lasi jo don marli tu lasan cek chanik nak dai. Lalu, kadang kedua yang dah. Lalu, nilimen ke Samsung Ramsa, nilimen West Kearney pen, Ramukran pen orang sini lah. Classmate college lah, classmate lah itu. Lepas tu lagi nanti nili channel lain ke S Ramsa TV. Nilimen ke rong ke escape sedang है आते nilimen full name ke Escape betul pik bu. Samsung ke by Ramsa lah si escape lo. Amat channel lain ta S Ramsa TV. Kan lepas tu Damsai lo. Jo hala berita cu beda nang jele sun det puning hala damsai bu budet bar.